ngamabomi ngela uthaya ingawuza thaya ihuka thaya izoli phofa ngene indawo umntasi ya hili saphila kulo 26 fonini yanibona mas seme ngenyawo zombili sa phefumule oxygen uzeta nobusi ya la trend le apha TikTok ibhizinisi trend yabhuda le la bhuda qhobana ngempama kubura impama ngendayibona nasibethe ke lawe ifoni yakho ne ya nathi okay mina ngizoqhwaba yabo ya ake lewe ungifaka ko TikTok ungayipost lewe betho njani so qhwaba phi lokho qhobisa ngisama akecala ngiqhwaba ipha kwendlebeni qhobisa oh ngiqhwaba ifoni ya Victoria sila ana Victoria yakwazi actor mos hani ngiyazamela no ngiyazamela kusebhuda si-upstairs esikuzo kanye into ngamatshetshe ngomanga tani uyabona mas nawe uzeta nobusi kusemfethu uzeta ubuza umbuzo obvious yeah uzeta ubuza umbuzo obvious mngangani phone yakho bu hayi hila ndayifuna ifone yami bu ngise iqhwatywe ndimi ifoni yakho hayi kubathe masenze challenge ifoni yakho le kwakhona iwe njani ifoni yakho nwana uzethu ubuza umbuzo ecacileyo Ngomna wefethu Sewuzele uhlelo wedwa yabona. ngizipholele mos Ywana ku ngiboleka imali kona. yeah Boleka imali. dokoni imali 20 rand. yamalasti kele Ngaze uyibuyise sibhanga ngishokwanisile. ufuna ukubonwa ngabahlali kaloku sokokheleka apha yabo ibuye ke hayi ubuye imali yami ke ndirhalela uyazi uba izobuya nini buya nini Namhlanje lethi kona. bekubamba phi Ngasitabala. Antana ndiphenduka ingabi ndinqumela intwana ize nomamayo Spekire amire liplanga ngulumza ifeva ukhono ngokhayo Wanjonga ungamile wenzakala amehlo bekwicala labafilayo Ndikhuphe libhozo ndiqophe lizozo ugcwala uba ndimotixayo hey kutyawala vokala andilibale yami imali ndithethe ngathi ibuye imali yami and ingathi yandibaleka Akubaleki phone za. amaneshota lewe mfethu Yawuna machamba endishota lone shoti 120 kule mali mfethu Unike le mali tani unika ngabantweni wena. yabo test ba uyazi wena xa ndikuniki 120 kushoti 100 rand Haya lo khawutho kumvela nika imali wathi nzele ibuyise khawuthi befuna bene imali. ubhadile abanye yazana Haya lo izala njani imithiso ngiba? yatsho usunicebisa wena khupha imali yami ndongo Imithiso ngiba nathi imali yakho imithiso ngandini nathi imali yakho. Kuthi ntshintshe boy Amaphepha atyana nje. Uze kamitha nemali. Amachamba abantu.